bermata nyaman sekali kan. De. Apa, Pak? Anu Jong, bapak terus cara caro Jong. Bermata nyaman sekali Jong. Cara-cara apa, Pak? Manggis. Manggis. Ya, mun pancen tro manggis, Pak. Tegal gemes e pas ranyak kok. Mana ndi jauh-jauh dia gina. Ring munde ya. Palar maten bapak be gina. Beun je bahasa biasa mun orang tro manggis parak mati ya. Be, jalan aja. Mesti dia anak sitong makro orang tua palar maten. Pak. Pak. Ada apa nak apa nak? Pak. Kenapa? Pak. Apa Pak Menjong? Milo, buruan. Wah. Mau bawa sapo ngari ya. Apa geng ngeprank dia? Di rumah ya karo gila utang wis kang kok. Apa geng mati ongkur itu Jo? Agi bebeng tang gembong ri. Lu jurus hitong dia mun Arya tak mumpan kan mati ongku. Aduh, mata mumpan tang jurus hitong ri mana. Coba boleh ngampuri. Mati ongku berarti. Siapa sih nyerah utang deh? Mata ngebele jamun mati ya. Ki utang. Lawa ya. Mati ongku cek temu cok mati ya kele tak beri utang yo aja. Aku kan. San, ya, san lu mati apa geng kau nak utang lu teh mati kan san. Kecil dan nak ya teko. Kan. Sudah jadi ya. Bini kun kerap bubuan tok sekarang. Makita halilon ni dia. Kerap sara. Mosok. Iya. Bubu bro. Apa ya? Semuanya. San, ya, san lu mati apa geng kau nak utang lu teh mati kan san. Kecil dan nak ya teko. Selalu mati kan. Ngayon ntar yo. Berarti re positif re. Masa? Iya positif ya. Berarti medere beni kurang maghrib satu sa tahlil ya. Bagi asar tahlil ge mun bijan salum mate aku. Ima ayo ntar yo. Main tar yo. Mun deui siapa sih nyerah utang deh lah. Mun lo mati deh. Beri lima aja dah. Wah, disel. Salum dia orang semate. Apa manun semate dia? Iya mun orang mati, iya manun mati giya. Imong kailan muro manun no semate. Wangko di kopi bapak.
Wah, nih benih kayak kerja orang mati bering kopi bapak bagi kok, woi. Mau ngomong kaki ya lah, ada mak kaki benih mati. Gak kejesan. Orang mati bering kopi bapak. Ini bagi kok oleh ngaceng. Jadi yang mati pernah apa? Salum. Apa yang berentok onru ya mere salum. Engkau tanya salum dia mati ada apa ungku? Tak kerji yang kok aruan di otang kok. Aduh. Sa. Ja mun mati coba ngeboleh apa? Tebring ya. Aduh lah banyak. Manga aji dia. Aduh. Mek moku. Dong, sabar ya. Ada berkin bapak ngasih. Coba dia nangis toh. Anak majemuk ya. Ngaji marah nak. Mari mandi ngaji marah ya. Coba dia nangis toh. Ini dong, kok nyelonakan aku nih. Dari mandi bapak mana ya. Aku baca patok kena. Maju itu mandi. Ayo. Lah bayar uno. Ada anu juga aling kok. Lah di otang, tak majar ki mandi. Banyak dulu dong. Ayo mandi awak siap lah. Tenang lah. Hari kita kelar ya mau di demo topi. Coba ibadah sih, ibadah sih. Coba aja. Di otang ki mandi. Buka berdoa otang deh. Biar ngor. Elah. Ateng ya. La ilaha illallah. Oh, deker ya. Kalau langsung anak-anak. Sinar aja tuh. Oh, ini mimpi kan. Ya Allah, berarti lagi umur beri ya Allah. Recording video nih, ya Allah, terima mati ya Allah. Amin. Lebar di budian. Lebar di budian. Elah. Ateng ya. La ilaha illallah. Elah. Ateng ya. La ilaha illallah. Illallah.